Joy fatalo fatu sa moi lau fa foga le vai ngo le fi malo le folau malo fo ile pale malo le fa to fa malo fo le tabua I faivo so tato wa tuno o sa fita lo lo I fo I tulanga o nga luenga ya sala vasi ai le ya so malo le folau manu sa mo to o ona le o seta fale malu pio voliko ya mane tato por kalame fa wau le to tua male o nanga allow blue tv po lau mona tv ia male tātou tau walunga o porokalame tau te iae male malo ile nei aso tau te iae male manuia whaiva o Samoa ia ile nei vaenga fo I o le afia fi aso se fulu male toru le nei aso tofi ia ole masino Januari lua felua se fulu male lua o a mai lau fo launga Samoa o okay po o faale sikseki fo ila mkanga o ngikau malo le folau ia sa o ile silo makua ma o ngasuia o mela o mea e kasi e teilo e mafuana e pese fa pena le ngo ngafo ia ki le isu ia o ia ai ka ma faila isu ia fa pe vo ile sa e o foi ai lo yo volinga I lo vai a pesa e umi e tau foi fa po lo uno le tu sa ia fa pe vo e sa po lo wa ia ai fi manga o fa ke laska ia o ia pule mai o yo le te fatalo fatu malo le fato toa fatalo fatu matua asina sina o lo o faia le favor tap to boy yo e pe yo favor to ina fleanta pati ta o to fe po to ia muri papanga ia a o lo favor alo matama fa na o sio tato o no po le ale nga luenga o lo e fenga yai a fa pe o le ua mana nga luenga wa e to manga I mota malawa ile ne fiafi fatalo fatu malo le ngā lulue malo sa ili malo ele o toi whaingo fie nei vai tau soi fuanga. Ia, a whaatalo whafoia I la tau o lo o malanga siasi mai po o toi teliu mai. Ini usira nei, ia mai Samoa, ia me se fo o Australia, sa whai malanga mai Samoa, o I la tau Amerika, sa I Samoa. Whaatalo whatu, malo le folau I langi ma, ia, wo vela, e se le ku ai ngā vevela o tūlai mai ia ai tamu whaile fo I lo pui li lo tō pa ia malo tō malu proklame whaua o le tātou o unanga le Blue Wave TV I au ki lani ni usile nei na ono whailo antu ni sio vaenga tāua o le o tō usile sila mai iai ia matulanga o tātou proklame o le nei fo ia fiafi mana tua o le wasui mai le tātou taimi o le tātou tautai ai mai le ile lima sa ia ile latou sanga ia le otu mai tua ile ono ia e fikau ile vofoi ia malo to ai tau no I mota malawa fa malo I tātou company langolango sponsors o sa Maria ngalelei o lo latou fa lo tele mai lo latou au le ia fuai ona mafai ona fa so antu ma fa o pele o nanga ale Blue TV ile aso ma le aso le tātou Pacific 40 ia ma le tātou talofa voucher
malo le fo i mo tatu tutua e me se fale o loa so se fale o loa i upolu ma mo tele se la fai Pacific Easy Money Transfer malo mo le to o nanga tu pe va vela fo i Samoa to e malu pui puia ia le ngata le mo ta Samoa pa mo kesi ma le tatu supermarket nai veitele malo le to tua tunu fa tai le lango lo suwa ngata fo ile o le tatu wa onga fa kamuta le OCA Oceania Career Academy nai mangele mo so se alo ma tamba fana o se tanto o tunu ia ole asa ili lu mana i masa ili mnu ia tu langa fo ile fa tu funganga e ala fo ia ile fau fale fau mea fale ia fa sa ma tu langa uma fa pena fa taile tu langa no sua ele tanto proklame ole aso lua le sa fa tala no ina isi ai fo ile na tu la i le fa la nai manono tai ia o lea ua to atele le sa maria ngare le o mo fai ona so tai mai le ngato proklame ya le tau tai ai ia ai o so tai tu fo i la tou e le ai ngai Samoa le to fine ya anta le ia ma ofa antu pe mamoli di ai ia ni o la tou so soninga le ufa ai lo mai fa te tele sa maria ngale le e ma fai le fo i ona fa la tele lo au e te so soani ai ia ina fo i tu o le tatou proklame i ai nga sa popo ngatia ono se vaenga fa la visa tu lai mai ele te usanga o te atu o le aso fo ile nei o le tanto programa masani male fionga ile minista o leo fa le poi male au nanga tine mu masika ku kalango ile tele o mo fa inga lai tupu mai Samoa ia pe antato fo i mai el tato malolonga nei Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just go straight to Mama Joe do my shopping. O le si tūranga tukusiri o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaangā le e whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le fisa, suma kua tau e lisi a fisa. Le tia po i sau e mo mawina nei foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga orai ile voucher. Tai mo le tālo pamata, ua maua le apasusi o se ua fine. So se paro loa whai ngō pie, a me se rete wherua i malau telefoni, tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash, o na inu e lor tamao re ainga. Whaatea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo, whaatai. Ngā lua lava le tamwhai. Tai tālo pamata. Teki tālo pamata. Mawhai longa tupeta i lua se lautala e wha se fulu o sauni e le Pacific Easy mo ana paanga. E lua se fulu wha ilonga mo Samoa, lua se fulu fo i wha ilonga tupeta i lua se lautala mo New Zealand nei. Wha mole mole wha au ngā le tali fufonga au mai lau pasi e ilo ai ua mai au na whai utui. Mai fautui na fo i le wha au ngā le F-Pass e tutongi ei tupe wha momoli pe a wha au ngā ina o tātou ofisa i o Tara o Tahuru ma mangele. Wha au tele Samoa le langlango i le nei tausanga ma ia manu i tele le kirisimasi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Modi si whaamtalanga wala au le oval se lau o tasi ono. Po le lua fitu ono, fitu wiwa, fitu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whaamomoli i Samoa. Fiafi, ia i le toe whaowino le tātou proklame. Tau te ia e maramuia, po le tau te ia fo i maralo, e unanga le tātou Blue TV, he lei foi vanga o le afi. A o talia le taimi e fiso tai mai ai, ma mawai le tātou whaataladonga, ma le fionga i le minista o leo, fale pui, me se fora unanga tine mu. Ia e eisi tātou whaasala lauko foi. O lea fo i tātou te talitalia. O kaku kamala lea, e kolosi i eile tātou o nanga. Tasi lea o vaenga suia o lea o nanga le tātou ala leo nei, po le ala leo whaasala lau nei le Blue TV, po le tātou Moana TV, mo le nei tausanga. O le vaenga lea o le ama whailawa, o na kolosi sa o atu lava le tātou whaataranoanga. Ia i se taimi lava a o lae mawhai o na whaalau iloa mai le nofonga peila o le aso nei. O lea iei le tātou whaatalatanoanga fo i o le talia. Ia, ma le tātou sponsors fo i se tasi o company langolango a le tātou o unanga nei. O le Oceania Career Academy po o le tātou wa o ngā whaakamuta lea o le OCA. O le toa tele ia o tangata tātou motu o le Pasifika, i halo matama whanau manatua. E lalo le whaamaru malunga a le vaenga fo i lea le fono, healthcare. Peitai,
E whaapea le toa tele ai o se a o ngā atonga. Le a o ngā le walanga o le toa tele. Iwa se fulu walu pasene. O ila tau o lo a o inai. Alo me tama whanau le Pasifika. Ia e meile tunu o tonga. Ae o le a onga e mō tanga tālau tele o le Pasifika. E iai la si tamaitai. Samoa. O te lo o ia o si tamaitai bito ila ititi o te leilopo o ia fo i o le urua i tamaitai. Ia le fo i la ua o tauina ai. I le vaenga o le level 3. Fo i le kamala lea he level 3. Lea ua mawhaienga e whaia le whale. Ia matulanga whapena e ono maua i maloua vanoa. Le nganta o lea o tauina o e te ha o ngafua i le ise tutongi. I le tātou wa onga leo le OCA. Mai le tausanga fo i lea tu ina tu i lunga le sifuru no tausanga se empa. Ia le fase furu tausanga. Peitai. O le fo ina toi whailo mai. Mo ila tau lea ua silia ma le fase furu tausanga ai o lo o iai le mahalosi matulanga uma. E ono whaatau nuu ai lava le au unanga ma le tūlanga le ngaluenga whaakamuta ma whai lava. Ona e apalai pea pe te asia sia ilungo le tātou website ma le tua www.oca.nz. Lea lai tā lia le tātou whiso o ta inga mumua lea. Ea ma se tātou reporti mai ai. Tō ina sa o mai le tātou a onga lea a le Oceania Career Academy e nai le bito nuu i mangele au swinga na o le au unanga le Blue TV le nei fo i tausanga. Ia fai makako kolosi. Ia fai nga fai ka mo fo i o le TV3 ma le TV1 ma le TV2. Ia o le fo i la le me le mawhai ai. Ia e tātou au unanga i nei o le pō o na whaatau nuu ina. O te manatula, pe ia o le ua maua mai le tātou whisa o tainga. Ia o lea ua stand by mai sui o le tātou o unaga nei, sui whaasalalau, ia o le tātou Blue TV, le tausala ia Claudia, ma le tausala ia Pea, tu ina sao mai le tātou so ta inga le nei nai le OCA e mangele. Talofa, hi Claudia, I don't see Pea. So Pea's actually talking to the guest of the day. Her name is Sue, and just at the tender age of 20 years old, she is the youngest female and only someone female here at Oceania Career Academy. Now, also known as OCA, they have been providing pathways for not only young Pacific youth, but South Auckland youth to get into the business industry. Now, I have been reading over the brochure, and the one thing that has stood out to me is that they not only stand for education, they stand for empowerment and employment. And yes, I am getting, yep, Bea is currently ready with Sue, so we're going to head over to her now. Sue, can you tell us about yourself? O whea New Zealand e te alala e, ia, mai tau nui Samoa. O loi ngoa o Sue e lua se fulutasi o tausanga sa o whangau nye New Zealand o Kilangi o te nofo e Wari Manukau o lo o Tamā e sau mele nuu o sa tawa malepea o lo o tina e sau mele nuu o malia maleawa. How did you end up at OCA? Last year I came across OCA on Facebook. At the time I was a full-time student at Unitec studying civil engineering, which is slightly similar to what I'm doing now. Making the decision to continue my studying here has helped me gain so much more experiences on tools and also learn more at OCA. As a tamaitai in this career path, would you encourage our Samoan tamaitai to consider this as a career path? Yes, I would recommend for women, girls who are looking to pursue this as a pathway to come and seek advice here at OCA. O lea sau whaamalosi, po sau advice for I nisi o tatou tamaiti Samoa, o lo o tau mawhauwhau, po lea le isi career option to consider. O la o whaamalosi au I tama matene o Samoa, a whaapea e te whia I loa ma o auina o le kāmuta o neo OCA e te leo lea wanoa e maua. Lastly, what are your future plans after OCA? And do you see yourself working towards running your own construction business? In the future, I want to help build Pacific Islanders affordable homes using the skills that I've gained here at OCA. And yes, I would like to open up my own construction business.
Now, I don't know about you, Bear, but I'm feeling very inspired and ready to tackle my new career in the building industry. But what an inspiration at only the tender age of 20. Yeah, look, I agree 100%. All the best, Sue. Asiata, e moni lava le upu wha Samoa, e au le ina I lau a tamaitai. Back to you. all right, okay. Yeah, five taipea, ele se lau saunoanga. Five taitele por tanto reporti, yeah, I tanto to salafoi, yeah, suyo le tanto o nanga, moni ale saunoanga fai e au le ina I lau a tamaitai. Ia o le tato o nanga foi, ia, I tau whaila foi wha pailinko, maratua, ai arwe whaila wha kamuka. Li fa pe foi ke ro kuanga fa sa mo to foi foi matato anu o simili a foi mai pe mai antato fa sa longo fa business fa tera noa le tato minister le o mo ma so tai. My name is Sawyer and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Tau tua mare au nanga remote tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele nisi o matu au nanga ise ise. Ai le ngata hoile, ma tau te sia ke ina fo I lo ta vale. Siapa lah yang foi suau, mau lau tapan. Apa foi vai pa olosa. Awalnya telepon, matu te siapa lah yang foi mau lau tapan. Molo no posila fia. Mua tape lau ta vale pe out. Lua tape lau telefon ni tai me utu ina lau ta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo e matua I fasa aina lo tau maftapa ai no fuanga pape Ota Samoa ole mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le whono mō tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mauai le tomai whakamuta, whaapea isi anga wa esese. E talia so se tangata mai le se furu ono le wha se furu tausanga. Maia o nga fua li ima tamai tai wano fo maupe se tseni New Zealand. Whaafso tai nei loa le OCA, ile overu se lau, ono lua valu fitasi. Pea si le website www.oca.nz. So e whaatalo whatu sa moe lau whaasau ngai le nei vaenga o le afi. Ia ele tātou porokalame masani le wafoi, a me se foi malole pale malole ono sai. Manatu, o lea wa pale mai lunga o le tātou wa porokalame. Ia more taimi mua le nei tausanga. Ia aele o se taimi mua talu o na whaia tātou porokalame. Ia o porokalame whaau lava ma le fionga i le minister. O leo, fale puipoia beisele o nangati nei mu.
Ia o ia fo'i o lo'o ngā whataulima ma tūlanga o le ofisa komisina o whainga palota, whaamanu i atu le tausanga fau ma whaafelo i atu i lau fionga, i le li minista, lau fionga whawalo, tau ili ili, ia le Fao Harry Schuster, i le nei vaenga o le fiafi. Alofa te foi lau talainga asiata ia e tainane le pa ia ma le ofo alofa tu pa ia ma le malo o le tato atunu o lo mai moa ma whanongolongo i foi le pokalame i vaenga uma o le kelope o lo alalam papa o ai ta alofa sa moa langi e ma lo ale soifo moa le ne ia so fou. Ia te tau fai whaatalo fai langa le leo le tātou matai sili le langi. Ua e se la u va atu ma la u mai tau le nei tausanga e oe o le fato a folau le sa o le atunu ai wala va o lau fonga fia ma lau sangi fa manua o e tau mai ai e le ai o lo matua ma lo si le amatanga o le tatou matanga ruenga le levia o mai le tausanga fou lau fionga ajata ia o le matango fio tausanga fou kisi masi matazanga fou ia tatou o le sekirisi masi tausanga fou matango fie ele ia se fala lave hoi le matu ia na tupu mai ai e vo tau sangante nei na iuleanga amata iuleanga ma amata leanga o le nena ile me hoi le sa fasio tangata le tupu i le fio anga ofenga nena i se tamai li fia pasi ai o tavale ia e fo i mai ato e ta fana ia ni taulele asto lua i tono le na fio anga io le mela le mai le tausanga ne se favelave va pena na tupu mai o le tele foi fa tiro hoi tu te leo ma le fui mu i sanga le mu ia me hoi le si au vanga hoi ta tu tau o vala titi le ava ia sa ave tavale ia sa ta fai polo kale lo ai me ta wina talanga le lo to tele ni sina tau mafale ava ma ave tavale pe ia le wa a matana maua e tātou i nei le anganga hoi lea a tau mawhara marosi o le avta avale a su esi si o le a inga po se ua hoi e sau e le tau mawha avai ave ta avale o se mea li leik tele lea mea. Malo whaaftai lau o fionga o se tala le lei o te ioe fo i lau saunoanga. Malo lava ioe o i o lo atangia mai ai se o tātou watunu o lo o solonga le lei. Ia mao le upuare tusi e tupur whaatua tua i le taurugolongo. Lo inga wao ngā fo i porokalame ia ele ngata i lea o ala leo si o tātou watunu o so se fai porokalame lava. Ia le watu poe whaakua kuore ngei au wadi iso ia le ave ona na o tele le soifua mau malo ai lau o fionga i le matanga i le taitai ia i le tātou matanga ruenga lau fionga le minista manatu wa leva no o moi miti se tava no mua ia i le nei foi tausanga o le faisi kere o la udisi ia o la tau mawhai atu na o ni nei vaenga o no mawhai o na whaali ai sofi da ngano lau fionga i le minista o le ato mua antu sa ufa afesili i le mata upu lava leana lau alunga i le a matanga o le nei tausanga. Whaasifo le lai tausanga e a matai le nei tausanga. Le tūlanga le i se o sofa inga a le matanga ruenga. I tūlanga o masalo mianga o whala au whaasaina. Ia mala au malosi. Lena a fia ai ia se tasi o tangata whainga ruenga le malo o ia fo i o le sui komisina o whainga palota. Sei fai aso fina ngalo o fea ua i iai o ta oto iai le vaenga o le mata upula ufionga. Asiata o lo tau fia nei le to esele le ho le fo le sui komsi na lango pe ona fia ia se tasi fo le o la fanga luenga o lo fa o ia su nga ale le mta upula ia mai a tono tato umai fate i le tulanga hoile le mawalunga to finga o le ua molia i le raid le ale o leono atu ai mua mai ia fola au whasaina ia o le o mua o penga whasaina ia whape hoi se tupe tino e tolu awhetala o se whanoanoanga hoi lea ona o se tangata hoi e maurunga non tulanga o se ngata tale nia hoi ia o il tulafono ia le i whaamaunia ia le molianga ia la ua o ye le molianga o faasanga yo le fa tali le fam sinong e tal sanga le avo le peor pe ma faina tala tu pele ai
a le tulanga na lo fata ro la fo e malo lo fa sino ele e sia va no e a fo e fai se tal sanga le fo o lo moria pen fai tala e tu a o te mini o lo ta fia i tanu malala fa taila o fonga le minista o le a o tamo fai atu lava i le vala lava lea i le mata upulea o na o le upu moni ua matua fesili ngia malanga langa ai le tele o le mau fesili ona o le taimi ua tula i mai ai o le tangata o loo afia ia wa utele fa pefo e tau fai atu o se isi tu ina ia tau fa apito manu ia tasi peitai e atangia mai fo ilele o lona taimi a o fetongi ai ma fa pene ia ile fonga va ai vaenga fa upu fa fa bataile o tau ia se afianga fa le fa porokiki i tu atu i tau sa i linga i matanga ruenga i le matou va ai mamawatu e le o tau ia so na influence because o vaenga ia tutupu mai nei wa fuai ia matulanga fa pe asia tau te longa e to telefoni se o la tunu i nei o lo ia le masalonga lea o le a me o i le nei taimi o fa o so le su ngale a mo mai ia le tau le a fo ile ma o lunga lon tulanga ile penga par mai au la lo te fa tali le su nga le ia wa sa wa fa mala mai pen fa pen tau nu tulanga le o fa tino lo le fainga o le rate ma tau fia e a fia le lipotilia ia le tulanga foi le fa patino inga o le nga luanga a fa pe foi la ia ni ma salonga foi le fa pe se fa au ia a ia se mau ano a mai se foi le te au va pe tulanga fa pe na fa pito au fa inga o le me ia foi ni se ro a pia ai le o a nga yesu e o tulanga na tau no o ia la lo fisingia ma fisingia foi la tanga luanga i tai mai nei a sia tai le o ia se tulanga voi lo se li poti po se mea se mau ano ho o mai a me o i se fa pito au po se tulanga fa pena fa por kiki le fa inga o le suenga mal tulanga le o fa tino ile tau fia le raid mal tau fia le ta si voi nei o alo le tunu ia wa pe wa telefoni masalonga o le tulanga voi fa ono le alo o le fon tala ile va fa ia matou ia ai il termine a certa elese mau ano po sa taranga o mai ta o stulanga fa pe ai a fa pe e stulanga fa pe na tula mai io le tutela o fa mi sta singia ma e taua ona tu sa o mata ta telefon ia ona i fa pitole le su nga ya lu i tanga ta la ma sa mia mai o ye le fo le information ho ile o lai tang fia me ia ai le su e nice ai o mera le fatali ai maro fa tai lo fionga ile minista ile fa bani no ngole vai liule o le a fe ia le tulanga ile pe ona e sau no ina le so tanga ale wa fia ia male a fionga le fo vitalai ia langa ia le manatu mari tari tonunga mo maututu ele ai fua se meo le asatia ile ma ave le fua afuaia ile o nanga ale uso fo tu lo wa fia sfuru fasu lima su tausanga ia olele a ko se kausanga o fenga malo fo e fengo fia na mala le vai liule ole o te tau pe ile mole ala e tu sai o vaenga o ai tonu o le matanga luenga o leo la o fionga o ai tonu e na te faia le fai unga le po o le kol lea ini o so fainga fa penei po ai e sira fia fo ia lo fionga le minista pe o la operations ai fa lilo mona o lanto asiata o fai unga le fainga o se raid fa pe o fai unga mulmulia fai le komsino leo ia ele ai la se afianga o ele ta o mai fo la to ia ta o se tulanga o lai uia ele ai la so manga ile po ai la su e o ia nga ile le su nga ia ma o ai foi le la rate e fa tino la tu langa le ai ale o ai male tu la fono male sa o tu langa fo i o lanto proklame ma fuanga ona ia ile o le vai nga o le a o ia se fina ngalo lo fionga ile minister
o e muli la tinga ina e tau e mo tinga ina lo ia le la tu mo tanga le o e saulola lo ia pe ele isa o le mele le sel pa ngol mele o nala le da hole pe fa pe hole le fati no tu te ele yu ia ala o le tu la fona tau no ia il fati no ino tu ia o le lo ia la e tu la i mo le o mo lia e mo la nga tu la ngale ia e o mai foi la e tau ona o fininga lo na io o tu langa al fati no ino nga luenga pe fa pe o le sa vali ala tu la fona malo whaafitai lo whakana minista o te lo sa mita upu e maa le ale ai ua whaafitai atu mo le whaamani nonga o te lo whaila le ua no whawhale sa tu ia maa ia tātou talia lupe o pupula i le tūlanga fo i o li tua o patatua i le fo i mata upu a le a whaasolo atu nei nisi o vaenga na una follow up atu lava ma toe a whaafisili atu o fia ua whai ai ia nisi o whaamasinonga ma cases fo i le contempt of court ma le contempt of parliament ma le tua o va o kamaya leanga a mata mai ai le amatanga o fia ua whai ai o le ase update mai o nei cases ai o toe whai pea pe ua lau fionga le minister ia o la asiata o la e whaawau i whaamasinonga o mai mo lianga e whaasanga i le fionga i te maitai panemia o la auli ma le atinu o laua whaataatia aso e whaile ia whamsinonga le aso e whafonga i nai ia whamsinonga na. O na o le sa whaatali hoi le tofia ino whamsino wa o lai o le o whamsino hoi le a tato tofia mai New Zealand. O le ua ngafa matulanga lea. O na e le tarwea ngai to e whai e tato whamsingo i e nei le i whaasea i e whamsinonga ia. O mawhai lana whaataatia aso e whai ia whaamisinonga morianga ia whaasanga i tai le tuanga i o le poisa atu le foi tausanga tele o tea. Ia whapea foi ia isi sui o le heita pipi a ma se tasi foi o tamari o la tunu hoi le oro ia i le whaasara lau. O le lau man whatatia tulanga ia. Sa ia i le talo sanga na whai ai li whea kisi masi. O se talo sanga hoi le whapea to e whau i tua morianga i whaasanga i le loia sili ma le sa whailau tusi o le fono. O tele iai lai le walauina sa o whaanonga le tala na matu tau sanga e toi whaui tua ia mōrianga ia. Ia e whai maila ia whaamsino o tātou na pālangina mai manusi. E le whape a waturo tau sanga talielo. E tau na watu ni mafuanga talwhea ngai ia. O le ane mafuanga la ave i tua ia mōrianga ia o mōrianga e matu ia. Nā lai tātia la le tūlanga na i mōrianga na sa tau whai e toi whaui mai tu. A o isi la mōrianga lau whātātia aso e whafonga i nai mōri mau ma whafonga i nai mta upuia. Ma o se teimio tau sanga nei lau whātātia lau asiata. Whaafitai o nau ai tā ua le vai liu le ai sea ua la iona tau mawhai e toi ave i tua. Ai sea ai mai sea le fionga i le loia sili sa ia i le taimi lea whaapea le fo i sa avea ma whailau tusi o le fono. O le asa ni tau mafuanga o tau mavala mai o le asa na mafuanga wala i ona toi tau tarosanga i ave i tua a lea na matua sila mio le lalolangi mata moa i le tūlanga na tupu. O te langona ia tula foi la le ana o te o feutanga i ma ele i se mato so ta inga ma mato foi lo ia ma lo ia le fa ia le family o te longa e se tulanga hoi le va pe tau foi le te fa langa no tula hoi a tala to tangi tala hoi tangi ia mato ia ai o le la e se la tulanga le tula mai malo whaafetai e lei o le vai liu e lei o le tau whai atu se mana tu ma tau sa ili. Ia o me la le fo ile o le leu stai ia o le la ua tau ma whai atu e fo ia wha ia a le sa ma ua wanoa ile na fo taimi ui o lea. O le tūlanga le se 4% o le fo ina to e tau whai le talo sanga o le a se talalata mai le to e whauinga ina o le se 4% ia le alava wa matua i umi ai finaua o le tulanga na tula fono sia to le au tatia le fai unga ale famsinonga toiloilo ma o tula fono na le wai le au famila to e onu na paula le tulanga le ye le ilo ina o le tula fono fenga parot o le ilo longa masani ya pa ma es fenga parot e fa tino la le ofisa o le fenga parota
ia ma paulo le wala to tango fia ile mta pula ona le wa ta otto fa unga muli le famsino o le ono ala ile fa nga numero o le tulanga le ta ti ai ona o le fa unga le famsino nga fa mai sei longa o uma ia tulanga I fa nga palota lautele ma le fa nga palota la iti fa nga palo ona ftu am fa ile ona tofia ia le sui e fa ato ia sui te mai ta ma ona la ole ia pa msinonga ia lua le na langa mo pale alili a numero tasima ma I sanga lua o le la ta tia le meta pule se ia le tofinga o sui te mai ta se longa e uma ia tawor manga ia ona fa na iloa la ia le tofinga fa ma lo fa tai lo no winga la ya tangia mai lau sau noanga na pau wa le vai sua e toe sao fanga ai le toe sila o le fapasinonga o apili I le toe ilo ino le 10% pe a toe au batu e le ofisa la vai o fainga palota si sa ti se la toe ilo ina le la asiata o na le pau le vai nga vena su ia le numero le o le palemeni wala le tati le fa le o le paula o suia le palemene la o le tula fono fa ma otima pe lima pe ono pe fia ho pauna o le tulanga o al tulanga le taimini o le awa manino e ono e mana mia ai le mawhaila na whaatino le nga ate walu ai whaifa msinonga ia lua ia o whate tainga ai sawa whamai whamsinonga ia pa uma le uri ia na o le whamsinonga tu e whainga palo a to e whaila whainga palo tana ai tula e mai eini sui tamaita I peta si pe lua e le mana o mia lan whai stofinga ona nara atoa na le ono pe mo waile lima ai whaili stofinga tasi le mawhaina no ruia tūlanga na se longa lai uma whainga pālo ia le tauan manga o tangia ia le taimine ona tua pe a savali ua le lau whata tia le tamsinonga toi ilo tūlanga na ma lo fa tai mo fa mani no ngole vala le na no toi fa fasili atu ma follow up atu le case le o le fionga tama tai pale mia fa pe fo ia le molianga o le fionga le minister ia le tinu uma le molianga o le fionga le tai fono la o le mali toi tu lango fa tosina o le asona ata vala mai o le a case fa mol ile taimine o la o sauni uma ia le vanga le wala fata tia fa msidonga ia so e fai e mta upu o le ala usa ni la to a tulanga le alo ia o le o atu fa msilonga e fonga moli mau ia ma bato vo ile la to a te ia le molianga le moliai ma lo fa fetai fa fsilia tu ila u fionga le minister wa te lo fionga fito tonu ia matanga ruenga nei o leo ia male fainga palota o le ono wale no foia no fo ta vita mo se taimi umia me sir kom sino leo o tau ia se a faatulanga na lanta mai po o se fo o tau filfilia e ono a vea ma ko me sino o leo ia me se fo o sila ile official fainga palota la vionga jata o le ua abele tausanga ile official ngal malo pisasi e fasala laula mano le komsino fenga paro e sa ili se tasi e suitu langa ile fa mamai o le fionga fo ia fai malo o fo o le komsino le o la ua mai ona mai tu si tausanga tanga tolo fia manao e to fia lato ma le lau tati atu fo ile le pulenga tanga duenga malo fai le panel ho ile la to te proceeding ia e uma ia le ua short list mo le ua fatatia tanga ruenga o le afatal no ina la to po i tanga ta pitusilio na nga ba e fautu ina mai lo la ia o le kapeneta me o i tanga ta la to fatal no ina e silio na nga ba o talfenga i tofia ma tu langa le lo tatia i masalo po la titilo ia chata masalo po le silua masina ua mo se tato komsina o titilo na ia o le komsina o fenga palo ta ia masalo le tau titilo le sipa masina ia o le fanga yo inga o mtanga ruenga ia o la e solonga le o afia o ile
I mea tupu mai le whaatavalenga o ngā ruenga le mtanga ruenga. Ia me sia le mtanga ruenga o whinga pārota o nai whaisi pisi e le ngata i whinga pārota. Ia alo i se ngā ruenga tele le to e ilo ia. Whinga whaatino ino whinga pārota le na mai atu po pe i mea fo le to e whaare le ia atili o au nanga o al whaatino ino pārota. Malo whaafitai lau whionga le minista. O lea la ua whaamawai whaafuase i le komisina o whainga palota. Le ua sātia mai le sā o le sui komisina o whainga palota. A o lea e tā o oto nisi o whai unga ele i maea. Ia wai tauru pe ona e sau noa. Te ua toi fo i sanga ngā lua ma whale ali li lua e toi whaini ala tō whainga palota. O ai o le a ngā whawhea ngai ma le vaenga le. O i se pule tolu. Po o seisi e nante fisosoani le whainga o le vaenga le ala u whionga. Lai ai. O le mele e iwa e toa whaai ia ofisa sini, ia hoi a pūlenga i lalo i fo o le komisina o whainga pārota, ia whape hoi le komisina lang. E toa whaala ale si au vaenga sini ala ie. O le ala ua mari li e whaasolo ta i masina ia latou. I le vava inga o le ofisa. Ma o ai ala e pa ue le taimi le talpeanga ie i le paatino ino sfaiu. I o tangata hoi ngā la ie le tiute whaile i whai unga e peo na mana o mia i lalo le tula fono. Ao loo peo no whai ato loo sononga le iu maam tanga ruenga i lua. Tanga ruenga i leo mal what pui pui a whapea hoi le ofisa o whai ngā palota. Ia, maro whaawetai ona o le dātaibi. O le au tango i tā ofisi au whaafisili. O ioi. Ai ona o le fitoa amata ni tā pokalama mua. Wa lofa foi lau whionga e ioi. Ke ua whapea. Whakua kasiri maa pokalama. Makale whila ama mafa mai ia siata. Ui o lea. E na ona au whaafisili atu lava i le vai sua lea lau whionga. E ieisi au whaatala noanga i lea so lua na te anei. Na mawele fsota i ngā tu masi a inga fo i lea whionga o manono uta. Po monon tai le sa afiaro la tu fale o loa le sa sunuina ia ma ona o tulanga fo i le palota na se ima vai nei ona ua e se le vai nga u palotai o le vai nga la leta o va tuai la u fa afisili ona o le male ale o le tula fono o le ni sa no mai le to fine na tu puai le fa le vela visola to ainga ua mai ona ora i la to le court e le fa sinonga mawalunga e to e fo i o e na ua toe fo'i le whioanga. Ia e peitai, e le o mawhai o lau o atua le mawhai na o ai o i le lantou ona o tūlanga le saunga le mua e mai se lava olo o mau ale tapu le ana te ai whaate ai e le whai ngā nuu. O le ala e se le sipito nuu le no foai o fo i whana. O lau whawhesili la, o le pe ua whike e ngā i la le tūlanga fo i le ora atua ale whapasidonga mauarunga. Ia ma le pili fo ile na pasi ai le ai ya te tau faale nu. E peila o leu fit e mawhai ora e tau o whiale me e te tau na ta oto i ai le vaenga lau fionga. Asiata o le tūlanga tonu ana le to telo ma to loia sa te le pili sa te o tasi leo o tūlanga na te na ta ua whaafia le fionga te mai pale miolo i ma whape hoi a lauli mai si vaenga matau sa te i le pili lea. O nor tūlanga tonua lea. E te taua na o le tasi a le whaamisi no ngā au. E au mai el whai unga o tūlanga whapea. Ia lea lau tupul me le lua uru. Ua mena lena mana o i le whaamisi no ngā au. Whanua so wha ia te tūsar tu mua i o le plestene mal tu mua i o le whaamisi nsili. O le mela le ua maua le ua watu e mai e le ise wha au o le whaamisi no ngā la. I le tula fono fanua masua e ave ese le fina ngalo le pulenga o li fai pule tanga ia sia te tulanga o le tau titilo ile ya tau o ya tau pe tula fono sa pe o langa nu sa mo por tula fono pala o ia no le ya tau e tau ona fatino ele tula fono o le malo si anga e fatino ele ya tau na tale le afo le wa afia i tulanga o ya tau na tale o le nofo la fa me fa vai te nofo ile mea te ila wa ya fa tu la fono te nofo in fata ngai oi yo tato sa mo ele sa mo o tato panu sa mo se vanga na wa e fa ya o le ya tau e ta mau
se i vanga na lava ua e faia se tulafono ua e solia foi se tulafono e talafeagai le ave se oi pei la o le mea lea o tulafono oi le tatou faasamoa e solitofaga o lou fasiotia o se tagata po le fai o se solitulafono matu ia e talafeagai tu maganu faasamoa le faatea e se oe ma faasavali e se oe malinu ua uma foi lana manaʻia le tulafono faamasinoga maualuga palagi tulaga lea la e mai le faamasinoga le maualuga talafeagai le mea lea ona o vaega uma lea o le iā tatau e ila o iā tatau ae le faapea e faatino a titina ai le iā tatau isi tagata ia a lea lau ai le mea lea o lau o lea ua fai atu toe foʻi ona e sesē le faaiʻuga a le nuu ia lau atu mai ia le faamasinoga fanua ma soafa mai o ia lea le o mai le malosiaga o le faamasinoga palagi gaʻi le faamasinoga matou ia tagaʻi foi la asia tau o le mea lea na matou laga o le faamasinoga fanua ma soafa na o le tasi a le mea o le latou suʻesuʻega na o mea tau fanua ma soafa Samoa o le faamasinoga maualuga o tulaga uma o tulafono Samoa e o le faavae na o latou e tautagofia le tulaga le o ina foi la mau ai le mautinoa mausali o le tasi o le pulega e pulea uma ia itu tau faamasinoga ae faapitoa la le faamasinoga o fanua ma soafa i le faamasinoga le o fanua ma soafa i le tagofia e le faamasinoga maualuga ia lea la ua avea le mea lea o le manao e tumu ai tutusa ia e lē talafeagai le tulafono e lē talafeagai foʻi mafaufauga lagolagoina ia le tulafono ia lea faia le fosi ia e tatou vaʻaila le mea lea o tupu le fosi e lē o talafeagai malo faafetai e se le manino lau faamaninoga o le vaisua lea la o le afiaga kusa o le afiaga o le tulaga foʻi le o le soli o le tulafono o le sunufale pe a kusao a ioe o le faaolima faaleaga mea a le ua avatu fai mai le faaiʻuga ae sau kaofi fagua ma suafa ona o le aiā faale afioaga ae ui o lea ia talusia ia e taulu ae toe taoto i lagotonu nei vaega ia faamaeʻa maia ioe ona o le tataimi ae batu le avanoa nei e faisausaunoaga faiʻu ia e tusai foʻi o vaega e feagai ai masofiafia e mase foʻi lei taimi le tapolokalami faataitele asiata mo lenei avanoa faaulu o le moʻomoʻoga alofa tele atoa i lau fioga manuia tele ia galuega ma faiva o lenei tausaga faapea foʻi le vaia ma le mamalu i tupu mai o Samoa loo alala papao ia tunu i fafu manuia tele galuega ma faiva o lenei tausaga taʻitaʻia e tatou e le atua mai le amataga o lenei tausaga te i oo foʻi le tatou faolauga le faaiʻuga o lenei tausaga alofa tele atu asiata alofa tele atu Samoa manuia tele toega o lenei aso ma taumapaiga o lenei tausaga ia faapena foʻi o le atamae ae tasi momoli atu o lou faaga ma le faafetaitele tusai o le faavanoaina o lou taimi e le tapolokalame toe faauau o lenei tausaga manu teleina toe taualumaga o lenei aso faasoifuaina lou fioga fatai asiata faasoifua tatou e feiloaʻi i le vaiaso ia lenā Samoa o le tatou faatalanoaga lenā ma le fioga i le minista o le matagaluega o leoleo fale puipui ia e mese launaga tinei mumu lo fisa fainga palota le o sauno manino ma malama ia batau puma ia tatu tu e mo se si fisa o te inga foi e le taimi masani lava e le vaia so fou ia o tau tu foi le na le tatu tau te ia e malo le nei vaenga o le fifi ai se ngana o le tau te mali e lau fa fofoga Samoa ma tua upu o le tatu va ia fa tai mo le taliano le unanga le Blue TV e o mota blu lao le dei foi vaenga o le afiafi tatou felo i tae le tatou fa tatalonga ma le fionga e te fono le songa le lauli le mali to le o te polote vos fosismate ai mo le taimi a seta fale malu pio voli como le tatou proclame le Blue TV fa soifuina ma Emmanuel Nefiafi